Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samahani kama unokana sizu ambavile jimbo lila, manale jimbo lila likana tafsiri zinji. Harumwa zinunga konde zi rianshio. Ngamjunji ambavyo harumwa mada ikao mitsi fani wahazo sha ngamjufanya tartibu hata ni njiamwe mada hiyo. Nande mada ya nyasi kao ngamona wenu siku ujovanu husu Yesu ala hendola ya hahe kao henu siku ngarishiao haba wala haba ebonge zinsino kwa kao zibada shazino kwa kao zijaharu mwa baangu ya kao si wasanga sivanu henu wakati no de mwana mkomori ya baladhi mangarijufa tartibu rinji ya babi haru mwa onvao eroneseze fikira za hatu yezi mwajalie zike msomu ziye dizora jomba ziziye kama wabezi amjonji ambavi harumwa Yesu ala ya Komori Telekom ikawa kariono ni njize mbabi za fikira zangu usu Yesu ala hiyo watukufu amtao samaha heni namna njoshida njie hukana banu haina mrungu njio banu hema rifayahe salamu alama mtukufu Hassan Gwasatori haina mrungu njio banu hema rifayahe iliri ishide runde tartibu rivire harumwa ala maesha kao ndorulo banu kasina mnamuda banu urono wa inyasi hahea banu haonesokana ngena problemu ya dola yahe wakana hadungwa o dahone mrumsha bakatsumanza banu lazima ikao zidori hunda ukananga sivanu wenu sikunga rizambao kema dhamana wajuhe madhamana besensu jongwa rono wandu hindrini nsujua ngwari wene yao nsujua na nsi hamada inu hamada ili rele wao garelewa kana mufti wa imru ikao hakansi aresheleze dini anga wifarka ya kadhi na mufti alafu baadhi ya hatu zirongozinu kartungamba mufti wa imri ya kansibanu ili ya resheleze dini wa Mwenyezi Mungu hende bahanu wajuka wana Komori watsanganyiha mufti ya hime ya ronese endamna ya ladhimuri bire husu ndugu za Mwenyezi Mungu ekamrunge na suala la dini ujojwa mtsengelea ende amwambie ujoshida mwelezi ama ndugu za kadhi yomva wabali watukufu na mwangalie mfano harumwensia hatu zendola ikaudo zifanyisha harumwensia hatu nyi uona wakabdo jaza problemu zinu mrujo hende halo la mrumshe mana naye bengwane swabi ilia hundu skula huo nyi uona wanroda waranjana ni ula kadhi ilade mana kao sika do parsa problemu wa mada zinu harumwensia hatu shensi inu rikansu kanaleo kamjola hula nije njeri parse mrumishenzi yani au Facebook rendera kubaliano kana garandora fanya dola esela uyo garchumenda rikazo kana dati fulani gardola sali alor kerkela ikola dhimu leo borjo kanga mufti banu walo wastarabu hamansi hamadayin ikerke na mkonsi ya ukana leo mrodi afanya mashughuli shaya bire harwanzi nzia za honru wala wajue ya ukana bano dola inilanda hubi ngenoda hubi wafanywa mikataba bala wasinye esaila wakazo kanga rendao harumala sali shaka aminukana wajua ugunguza ze ajali ikao do rizipar sao okana mwangali hapa sayo dola hamanda inu edi fanyishiha ukana njobaya azone sabanu kainu TikTok wajula na TikTok wende wakaza dola wafanya dola haba hambukuju kabakanangu wa rejoda hu yunde mane kao rende hata rijuru riwasu ili haruma Facebook haina mrungwa izwanza hao haini mrungwa izweshi hao haini mrungwa jao alors que inside joto wa solution harmu hadisi hamada yin ndongo hamada zinuzo kiri ya ukaya kamchamba Misri hona kaya Misri ekamrungo ndo ya lole mrende hakansi wafanya mikataba yokana ngarilo lao ngarifanya ondola basi kama ndo wafanya dola ila wa hadisi mahari wa hisa wahya hinru shambao muakhar sadaka muakhar sadaka ila yohanzi wabala ili wasekurize ila dola yokana mimi ngamlolomo na mshewoi hakubali hamari fulani shangaranzi hao muakhar sadaka yokana ngaranzi hao mberu fulani ka 10000 euro na n'importe de mberu ndo jonzi habala wajokubaliana antira hema na mmene mrumshi waruanzi ha pesa muakhar sadaka ketuto lo wakati ula shanga wanzi wao ukana inu muakhar sadaka yokana ekaleo emrumshe hede hafanya problem haruma emrumme haweke mrumme de yafanya problem wourejei haruma ula muakhar sadaka unikiwa
yemruola mathalani ili wasekurize paske kale ori jarifanya kana kalolo mwana mshewoi iritoa mahari fulani iranzi wakana garitoa muakhar sadaka ili yokana yejo hamba kana jawa wejo ta problemu ilendo le menye ujoreje bala arengeze malizila ufanya taratibu ya namna hiyo bahi zendola zo shida zikana mvu yokawo chodoria yokana mimi tilole mwana mshewi zitoa mahari shari nderanzi hamu akhar sadaka yokana yejo fanya problemu banwanza mane ni mwanyanya sha ula muakhar sadaka ruanzi harme papie ila yabonga mnatowe nikeola yakao do yatusengeza le problemu lewe titowe problemu tsensa bemru mshangu ujao au ngamanzo untowe au emru mshada bangonzo emrumea rohe shawandu rejei bala harumumu akhar sadaka ruanziha emrumme hende hani kiwao henza iyo namna yokawa sekurize zila dola za hao sisi ngarifanya dola vanu batsina namna yokanga sina wanru wakansi wajuwao endo lenuila dahubi ngeno dabi shanga mchola hula tija sifanya dola enswabili kartujo ngano dahubi rwasuli Facebook kado ya bili vanu leo harumaze dola kaundo zifanyisha vanu mwishiao owandu ikao ngwambao kana leo tilo le mrumshewoye mrumshaba katsunanza yabonge ladhimobo mrumshatsunanza yandrejeze ezemaliza ngu bancho letifanya nsumbiri au tifanya nsunraru au tifanya nsunne mrumshewoye habakana ngwanzo nrohe yabonge ladhimo yandrambursi vanu nsi ya leo wakaya mndu ya tinavumbwe simu shaka mjo haufubi kansuto mawaidha wakamru yenda yaona mtume ya lole yemru kajakana mahiru katimna shamba ba mtume amwambia kana tume sallallahu alaihi wasallam amwambia kana ingawe na hindi abagamina mna shamba ba hindulo naye amwambia kana yabo wendo juka to mahali tijawa eda pare mrumshe wafanye dola hatoa wala mna shamba wala mrumsha jamba katutsa hayo la mrume mtume amuzisa yokutsuna nza zabari sifanya bakansu hanza ba ndo mtume dawo bakana nsu hanze mrume oyi yekaja urenda rungu akatsunda rungu yenge mrume hanga mrume shansu manza ba mtume ambokana abongo do arenge shamba shila yahunika umrejeze bada bumenye dola okala ndo banu bakoja hiru shamba okhulu arumwe fikihi yo hamba khulu yo katsilo le mwana mshewoyi katsunanza bila sababu njarenda rungu nsina problem shakatsunanza na mimi nsina bahiru yokana nijeni ya shini yotena maudo manzona lola mtiko lola henri nombe ndo nakaniwa pia tsinike mwana msheola ibenge waje wafanya hulu sha yoyo huja yokana leobo ambao zinu shatilo kanje Facebook njana bokana mimi tilo na mrumshe yabanga lazima mrumshe woi yandambuli seze maliza hangu sha wandu reje hama madhamana wende wa juge waono ele otilo la 10000 euro mwana msheoyi silala naye sibakimi naye tsunra tsunne tsunsano sababu hindi shatilo kana rijaban mathala mrabo kana ngamwe amanzo mapesa batilo le mrumsho hambe fulani halafantoa shabo iyo kana huja Facebook kana sisi raba simesilamu yabo sual hamadi yo yela dhimwire je makadhi wende watunde wala waloleze mrumshola wakensi ne madhomana hahe waone namna wajushinda waranje hadisi ya madaila shekale urijarabo kana mimi tilo le mrumshowoi timnika bara la dhahabu au timnika majana mangabi au kadhanga manzo ya ndrejes na bala mimi kama ina 40 shamimi bwenzabo banu wanada mupia ngwa kana ai kweli yabo mrasonende atowe 5000 euro ya tolenso abili enga mjua mathala nizo nafanya yende mara kasu ala mrumme na mrumshe enadi nyuhishia ishingazi ja shahatu sobo kana suala mrumme na mrumshe yumru kajunjia yoko njia da wala madhama na wao hau wala ikao nde yabiza mrumene mrumishe ya kensi ya hadisie nao ya juwe ezinzila davi ezingazendo da hubi sheka leo kakartina mpango yoke madhama na rulona ovanu nutokana leo nenena jomana mshonziani ni reme telefoni ni pare mafundi nuambo kala le kenzi ngaradola sali vehe mafundi wabire waje karchuku mafundi kwa tujua mimru hirini kwa tujua mnaralo la timunu da hubi kwa tujua mwana mshaheli ya hae kwa tujua jao rende fanya dola enswabili endole menye rija garanzoni jamwa balbala banu jao banu kadha yabo wedo bahanu kawesi wana komori gar aminio kana raili karsina madhamana watunda wazeno zinu kanga simala ikawo nsido muhatu
shanga sibonze risijeri nje ha madeba ikaunga joheda hata zijaha uziro ukana mwishia masuala lawa banu yalawa banu kana leo ngabu ambao kana imrumme hambwa hareme mrumshe na mangaletsi amada inu ikawe kamru hareme mru salamu mwana mtukufu turam hunu rekama na mme rekama na mshe mru hamreme yoti nyangu yoko jomba kamru hambwa hareme mrumshe halafu mrumshenge ujundu kange na papie haundu kabala katsina maria jidene mruola hau kwa tsina paksi dene mruola shado tsokana ila shingazi jashahatu iruwakinishao hatomwiso heli iruwakinishao kabatsi namna yo kabaka mkataba usinywa ni madhamana yabonga ramdora jihunde rinje haruma problemu yonde bana kabanu harumwe tsinu na rudonya mizababe zitswa ngere hamwe za Facebook zinu ngere parsano nzianire mana ngere habarungu ikao ndori yeshio yokaribanga reshio haruma abo hari mashari ekao hunsida hula rijojo rende bala runamba na samili hane shabo hunungwa joda wajuje yokana evano ndola inu mamba mfanya ndola tasirika la Faransa kwa jazijuo mamba mfanya ndola we hareme oi we hajamba ha we timruma hangu shawo imru ya yambo ya bira Jordan hangu amba iko pe hajani huwa vanu kadha yabanga ndola jonda ramo problemu kamkara dhingi madhamana ke jastaiku kamruhamanda ami na jama njana ikele undo jabanu ne unesa ila namna ikao wanugwa heshio heshari ya mtijuwana na kera nyamize ri amini Mungu ri amini mtume nukarja paroa una yawe kari aminizo na aminizi la Mwenyezi Mungu ya haba yokana Mwenyezi Mungu haba kana mkali ridhiki mriatu ya tumbi wayo ikale we ridhiki hisa na amini yao shakar no jora beka kartu aminizi la Mungu ya haba shakar amino Mungu ya Mungu yo hamande la hemdu yokana mimi gamanzole tunda shawo mrunda minsuanza na kera dando kana baraka ngasarmansi ya kijeni zinungu zinu zinsinongo ikao wana komori ngamjoja mzambe banu waziunda solution shazindongo za kimadhamana ya kwa ladhi wake madhamana wa kensi wa hadisi fatiku konga siniyo watukufu kosi wanabandani hebi sarada banu harma shughuli rifanya shughuli harmensinu ladhima siwona wazee wa ili wa mila wahimi heni mrazingara fei yefe ila henri suhi mabala rone sokana vanundo pande wa hemru mme hundo pande wa hemru mshe basi si uone keshughuli hisa wakabanzu ya wazee wasibonze wa hezebaya yokana vanu mwende mkavumbeli stila kamjarivumba siwenyi nywa hemru mme kamjarivumbu wa mi Muhammad Saidi na Lola na Fenja wa hami mru fulani mwende bana mkavumbua jombada ho kamjanivumbua waheula hema na mshe warasi bonze hamjomba fulani ala dahu bini wala de kinar mo jomba ne mrola bahi kamjamti harmeli stila panu bali hayo dahoni baseke ndola ile menyeha wanru helisti wala mrika unata mzima yo sikitifungu yo kangarona kana amini yo kema namme woi hakalole mwanamsha woi elisti we kaijaya waka waruenji wajayao nome rija bana basayure listi la kartuon sharwa suili harmaza sheni kumura actualite yonde listi liyo mruflani ulona imani fundi watu mtukufu fundi Jibrilu fundi watu mtukufu fundi Mustafa na wala undu wahimo banu wabao kana banu shabale listi la yeu kartuon listi la kuyo karadhi zukongo hajimba swali kaide manotablo shalom keradhi rikabeshaza ngosinu yokana mrungu ono sikitifu yoka mrujahaji kwa sindi wetu la rumwe listi shabo bondole ni ajamenyeha yabo kartu wona mkana baraka riwasuli Facebook kartu jonga wasuli da hubi ibonge na keradhi zendola zinu rihunde madhamana yokana rumwe sinu kasina ruwasoma renge mufti rimhensi akote rujuka mufti wala hakansi ili yadore sheleziza yedini heni banu wajoka wana komori mufti ya hime ya resheleziza namna rujuwira watu si isi raba wakana ngasi wastarabu ngasi banu nganyu wanukonga mrambwa we dunia yinu ngamrambwa kainu nsi ya sharia nsitofurizwa na komori jauba yukamana mkomori nge banu miuzabanadi katuja ngure melonda hubibi hatuna papia shabo lazima ya hunde mayanyama zimimne pande de asimbu hemahala hata hunde mdariali ya jajo mrunziani hawi yatashiwa mru haruma telefona au TikTok au mchujua ya jafanya ndola maulu ijenje hama problemu
katujwa ngene ngondo dahubi ngabo wasubiri yao zinsi hadisi kao zihuro mwenyesi we ikasimu bahi shainu hadisi kao huro miliari wenji wanru wenji za wahura bana mreda lolen swabili kwa jalewani garjojo amba kawa aminu kana ridhiki hisa abozi hisa yo kala lewa mjamba kana minja kubali abo dehelu yatandi yamgala de minja banu zambe shekamra jazamba tena kama ndo hasolisio ekamra magamiro siwo mna ureme mwanamsha nikeze mali ngodo alale pirizo yabo yo namna ya kuladhimu mwanama mtukufu wende watsahe banu papie wala wakuheza leba yakana kwa janzihwa watsahe wangalie rondo nzabudu tijindobi ekawati mizishiri ni watsahe bahola mwanamsha umpare umabakana abale listi haho wakamzetola himabana tulariala hata kombeshu shinduati angalia kawati watimizimengo miraru wandu wala waparwa wajaba hawo runde solisyo he hadisinu ekanga mina foti runde namna ekansina foti runde namna iyo namna kawti fanya tartibu yokari wasuni baba na madabanu rijeri tawe babanu leo sizo kubalukana mrusana baba mru umbaba mru sizo kubalukana mrusana mwana mshomru wa mwana mshomru yabona kubaliano kana mrubani hamru ya woma ya nyawamru shari tatu kana amjo kubalikana labda na baba hangu amjo kubalikana mwana msha sana mwana msho hangu ngamjo kubali kola mru mzaje sana mzaze hangu shati no kubalika we bani hangu sawa aboye mwanama yabubari jawo banu hadisi nu izunguli yao ronoka ilirja unda namna yoka etika iruho karivu mweshi haya reje hari mweza listi zila wanru kohezele basu kuila kana minja tilwa minde mjomba wala mzazahe mimwanyanya wala miminde suku mzazahe kolola minde na fenjao shari jabano abahendwele menyeha wala jomba lawa bamba kapsuwa ona rono mjomba mzima bachomba ka chaba kama mjomba yarongowa shaka mzima na nsu aminu kana nsu mara meola kaulola eni emru mshaola ya kaulolwa emjomba la kaurongowa ani mjombahe yenda sokanzi hoyeche abando la kajo fanyiwa bajo kabaya bajo si answami likatela sali wanoju jwenza sham abinu kaka na wajomba watukufu wa mdunga yawe kauladi mukondru wala wa tartibu konga sihunu wanrode nzia wanruwa bire hamwe ya hadisi ya mwana nyasi kasimu yokana eshkomorisha hatu siwele wakana ani mrogoza mrume na mrumisha hoja tengweni ani heli razwe ani zuka fuluha ku noga monokana 2022 gardo 2023 yabonga aminukana a partir ya 2024 wenda ijokirwa kenamna surwa ya rajina har mahadisi ya madazin wenga mshukuru mwana maturamu yokana suka banuna hadisi wamba kana turamu ngonjo har madeba zitsoza haho turamu kadha shari aminukana turamu gamu mshukuru yo haku yokana wakati ngunjiwe ya habaza ngozinu ani ijomkini shihaba ndia wandu wadwele waka etskeri hotawa etskeri jao bango shola haba jao bango shola harende jao bango shola jao anidwa kamfano habo batsomba mruhimo bano hamba bano gola madhamana watsom konti batonongo yabakale otura munge bano kufa direct zonamna yo ya pare wandu yabakana na rifenjao kama onokana ngamumsedi yokana mwone ye mwinyiwa ende ya heya yabonga muamino kana hadisinu kaitsi yawe ibahi yoka haina wakati turamungu hobanu yamba hadisa madazinu na mwimagine ko wenyi wakauhea banu we hamba loka faboli wali ntu aminu kenga bajo dala sali shabanu kama na hadisinu ya hema yenyasi we ya hea yaboju ko dala sali maudu asandi so trom duno toa yoka turamaka hamba kadha bon warako no kala hadisi ya hamba ijomkini shanga wakau rejeni ngoni babi shanga mwaminu kana ze video mengo mingabi zafanywa bana zahema ya nyasi kasimu ngam aminukana henu mrabaha wendo bala gurom dulingoni yokana miya aminukana zendola zifanywa uzanyikumbi hunu yenadia hazo ndole kao reje harma business ya kahale ya hoaze wa hatu nwazaza hatu yokana leo wana zalo mjiwa mbwa bahewa ya zalo mjiwa wa ulimaji bahiyo balemba nrovi hende bako juu hende habadiline mfi basinga monokana yonde heli zendola zala sali zifanywa yokan so aminu kana mrugo aminu kana emruoi halawa hula haja kazi ya paro fanya mba hazi kasina papie hajabanu godo ya fanya la sali ya 20,000 euro hayi hundu dahu yabo mrugo no kana sina ujo hakuise kana emru msha hafenjao hawe emru mme hafenjao
shami mi hadani woni mtsombelosha dola madhamana ikaungo mtsijuvano yokana emadhamana iladhimu ke wareje dingoni wele ukana banu ile overlo banu risha wala jao wala tumona bala mrume hajamba jao eti kairi hokana mkonsi banu haina mruju kufanya ndo lare kapari rekanisi rekalio rekade mijibala bala Marseille ya jebala wande madhamana wajuwe ndo lenu ilanda hubi shabahi kanche sabakana muftinganyi banu mdaza hadi sina manenge dao muftinganyi bakensi julanda yetu jumrume wala ndavi yetu jumrume wala ndavi yabo geladhimo wala madhamana hatu waziwo mndo nawe jasiha na tsaunungo siha mbabi toika umanyasika simwe mibanu kwambo jao wala himi hula hamba jao ya mndo gonokana yani yadhamana heza ngozinu ngari hawe madhamana hatu ikawa ndo hamwe la sali ndo arangeze mali warambi wande bala le kotiri rema le jao na jao rengeze mali baada ya hadisiba zijiri kartuwa ona reje Facebook ya mwanga monokana holi honga monokana mria wana wanyanya mria wana mbaba mbaba uchomba bamru mrono kana waisa na baba hangu mrono mjomba ikao yesa na mjomba mru waisa na mjomba hangu mrono mru mzaze sawa na mzaza mru waisa na mzaza hangu ya mimi ngamonokana ekati wanobani hangu mwanamme ikao gehamo problem na nchono kawe de mwanama rijebanu na be mwanama Kasim yokana tijona yaukana ureje ihula wende watsawa rukomdo wafanya listi zikeza ndani uzigogoro wa hata unresolution hokana ekagonokana ya Facebook yinu gojo jawambe behola yambe yabo gojo jitoe image yaho ngabojoka problemu zinji jola wabanu ngasi haruma nsia sharia ngono hata zerongo gazandao hata zilauka oyahareme woi oikajarema woi weijao nasi ngarujo kana hadisa mada yinu mramba hareme mrumshe ikawa hunu Faransa kwa suhansu kana weimruge harumwe sharia bengo winga harumwe sharia chobanu mrajutilwa abo nasingono kangara ndo Allah temba papie yetika iri hadisa mada yinu rayirjere shingazija batura kama rado shebeza la madhamana waonokana zengo zinga zendono no hea wona solution hadisa mada yinu ngam aminukana ya hadisi hiyo si sana tsinjia babi yone baindu na dembabi titna kanza nisaidia babi haramwe mwanama Kasimu uchelewe nai ele wakana wende mwanama ole wakana sisi leo na mbaba sisi mbaba chumba bamu ndusono kana weisa na mbaba hangu irilo banu mro na mzaje ndusono ke sana mzaza hangu yabona na si bwana ume ekale umrohono bani hamru halembelea utabia wala dhima mrono kana woi hamande mwanama swalihi nershadi yabonga mabinu kana ekale or aminene mnayo garjo shinda rivire harumarongo zinji ukana sisi reona mbaba mru haumza mru yoka njoke mru yatawa malezi ya kweli humrupa mbaba mru sheo begwa horongo za ndimbu chose kwa virenza zabarini ke plasios karanzari rumi harumasi mabani hatu yokamreo na bani hamru ngarma problem muri rumi embabi baba sela hala jodo si sababi uwanzanitse na witsanganyia wenge mwanama yode de mbabi titi joshela selie harume suala yao runde tartibu rivire hano kanano wakati rejei mrajambe wala hamba timrebe ena mtoze proof wala hamba jauna si ngasi harumansi ya kisharia watukufu amenukati jibano nrondo kana mbabi titi na njabano njabana mriande alhamdulillah tsujua ka matsuazuha shabonga amenukana baba nda bonjani so hondaze komateri ne lapiziwa na jamna njao sha inuru gora amini yabonge ngari johendelea nyumeni banu watukufuri wono afikiri ko pande woriro nyumeni banu riwono mna fijo ya heya komori telecom le fijo hilo mono kadha wala furiza hula ulamba jao mimi mratsono kananga mibanu ngamsediyo yezi mratsi je banu haba kanabala mimi ngamkubaluka shehani jao heni mremi banu habe fikirahe wasina batabu eni yambokana tsi dhamana heni yambabala jao yende fikiri hai mimi mtekelezo fikiri hangu watukufu fikira hangu ngamonoka ko telecom ile ikabala rangu hale muono yakana hale warako tabiha mripa kamnunge hunu uparo mru yabalade mamrede arangera ndevu yake nsida honi hati apeli je mraju sebala arongozem emra mrogoza mrenza alhamdulillah Mwenyezi Mungu hende hata hadisori saidia le shirika la disohea muono kana mimi tishangaya juzi naonekana baraba kata waruma jana mani wakoda honi hula
rende hatari jari parsokana wajiri problemu zinji amele shirika lila mono kana wakati dokteri bana harenge mali kawata mpaka da banu ngambonga bo flu ono kwa tujoende da hubi le shirika la ndiswenda le faitia yabonga aminu kana kidhamana mruja mtukufu atushehani simono karu mi dhamana ndo kana baraka narele waneno nratiba le shihaya mradi sola pizza narele waneno ndo be pumutio ajibe swali hasa haya ndisa harumio dhamana hokana leo ekaya hadanza hansa romanda wala nengono kana le shirika wilo ngalo la faitihe hawe hansi ngarjo jamaudu damba nukatsulibwa ngarjo jamaudu damba kana vanwa ngo bala nukatsulibwa haono kabese kairia munguze no ili ya hifadhi lila shirika litsomalala hafaita tartibila namne kawa hata mahadisi nziani onruanu kwa tsoka nsata wishie mahadisi chawani sabaya vanunsi ya leo emakati ya johari hakabala haonoze problemu hizo hajimbe swali inyo mziju wao hanjio la pitali habunguza hanjio duani habunguza hanjia hula habunguza havotibije hangalia wanu wakawanrodu hazimaha hawameharetreti hangalia wala kawa kakiasi hawanika mnambahiru wende wabumba mzamaluka no watsusokabahi anatandaro dolinda tena hatanrojo shinda waunde namna kema shirika langa heyao ya shinda wanijesa hazini nukabati mra hezabaye makati yayo eben zinzila dahu biyaba yo kalonga rambu wao kana ngabo faiti enda harmeshi le shirika la Comore Telecom ya bongari hayao banu radise gata kamna sodo kar baraka baba si tukaba ngar kubaliwa kana entero kwa tufanya hanzi yeye wa hensi yabo le shirika malale yeye wa hensi yabo ujuka wali bahiri ri jarabo kana telmange bala garchungo parebe heni za haja na wala ndo mafiti wale kosio watoa 3 milioni na abonde sesheli watoa mtujwa dahubini watoa jao mimi ngamonokana banu hainansi ngasamansi ngarudunga zana gondondo kabati mdulo banu urungo jeholo lwa majo shishiyoni shabanu zango zibira ngartsugo zidunga wambo kane bala jauja ngartsugo zidunga jazira nge banu na wansi pia ngartsugo dunga hendo ngo zibira mwe dunia nizekana zindwa jina banu leo ndongo hamada ila narkeradhi leo teri mahajabani ekosyo yatowa kana utowa sawa Senegali yukabala kosyo yotolo harumansi sandepa ho wanadamu sandepa henti hele evoluyo shatsi hatu tsona bahiru ola nguja to kosyo yinji hasibabu daburulo na hindri seti hatu kartina bahiru telima hajabala ngamanzo yato kosyo hamade heli yato wa Senegali hautijina hubi haubushini tinku hamada ila hanamna hindri no singa monoke ntika tina bahiru salamu zukwangu ufakimrada yabo gondo yatowe kosyo yinji asibabu hindri daburulo na hindri ensi hatu kartina bahiru telima hajabala omwenge sedi yao babi itomba wosho maji hajange bala iladi murelewe namna kona baloba shirika yanu mrujo hula shirika halitia mwele shirika lahe ili ya sove leo sabari choka tsira vumweshi haya leo kala shirika mada lila la shirika ku telma ila mugoni mama shirika mahu ya Faransa ila ngilo malahu nji bushini Senegali malahu nji ikaunge kalifanya uhazi sisi bwana la jamwenze nsi hatu garchungo litamtsanga karchutsar kentiri vumweshi haya relewe namna la dimuri bire ili nisaidie maisha ya mwana mkomori shale wali jabala na sikaramba ukana mashirika ya jambo siju ili lito bure ngabo komori wahimba mambo kana na linsa amedabdala kabala egala waila ila mikatabahe na Afrika du Sud hajayafanya bala ebo amedabdala hajafanya bala wala wakawenzao eribiridahu enyumba kwa jabala wenzao enyumbe kabala waja waipuada dawala da sisi ndera jarepua yakamtsona hizo yokana nsia hatu susudanza ngozorema ne hija mitso sanje mitso painu tsivuriza monti ba mitside nafanya yinu nje mjama bokana juzi ya mali huziwa umeni msaidie haja mtukufatu umeni msaidie waziri monokana ya hadisi ile nsi hadisi okana ila kwa ema Italia wala besaka sina 10 ans tujua waja Seychelles bana wafanya mikataba daunao
ili wabuwe mbabizanongo za hao hula wawatsaha kana wakeneze meli za hao sijiwado tembe amo ulanga mtujwa ndini seshela haraya amba singa sina ze plus mtsourengeze plus hunu uwahe ubeze no kwanza ubuwe washiliana wasinye watoa kosio ya 6 million bisibala 6 million baada yao hakansi hula wahundauze faida sisi umeni msaidie haro hamfikirikana wa serikali yetu ndo roha ndo waona na ilambawa ya hema itania wala wajahadaone samwali lazima leo mwenda hula ya wanro dawa kansi wa bazenongo watoa kosio wede watoe kosio ila msujua wafanya maminga msujua shamfikirikana watoa 3 million baada wato rijanga rabokana wala mwali huziwa je na wale mahadisi wafanya bala ya bala dhima idea viran makonsei wende wabire wahadisi waone namna juko wajuka uvira ivangar fanya unje gesala wardu wareje ibala ya bonsi hamade ya hatu ekaleo ijari wono kana watoa 3 million lazima ukensike tina bahino bale honda to garanti baba hanu yabonge nzoko bahanu bala ndo na towe ngabo manongo ensi atu skartombe rubonze sibulozi sidima si hata barongo irizo ya kemba embarugo tsugore sadia bala de duani ba abo karombo mungura parowanru wa haja haruma ensi waja wasaidia shaka mwanao kana zango zinu maopoza badala kawa hime banu wapuse ya serikali fanya kwa tsokota mtsanga muone SMS esku azali ya javanu wakaukansida harmum konsiula wapare mabayenu wale wajarmen si hatu wajafanya barongo SMS haya wala bai honga bo diktaturi honga bo jao wamenye ekako ajaja ebo mgujono kana wala rualona imani ya heti shamo mngono kana wala wanuko watsaho faida za hao shakwa tutsa faida ho wana komori mwono yabo mia mjukwelewaje ngamjukwe leo ngamwambia humeni msaidia huzu ya mali yeshitishada ngonda hu na mtoepa pia yoka huzu ila kwa sio watoa ili wala wabire wende wakensi watwaliendo sie waradi wareje kama juko wabu ilande heli malauti pia ilande heli wafanya sesheli wende hule watoe kwa sio hao gewa kauredaje emana watoa inji ilanti kawe sai i-developing yona nongozi inji sesheli kwa tozi rubonze sesheli kwa nongozi yesinga sina hindi yebonge ekawa ruwaja na rinensi otudamba banu yenu husiwa banu ya tomba bititi irele okakartsina hata ya baladi mabaje wanu waje warisaidie wakenso wanakomori washinde wahunde faida yende babititi mina kadhane njeze haruma umva wakomori telekom wanu wajisowe wamba wehezale baya wamba jau wamba kadha mime ngamonokana zitsingoza ba johari hazifanya na bukaja fanya haruma idara nzima shahanji haruma ila pitalo maarufu habunguza wanu hanjo duani habunguza wanu hanjatiki ulanda hubi habunguza wanu havoti bije hangalia ya kamnundu haza mbe retreti ya kaindrini habni kamnari yali ilindi ya bumna duka hau ya enshi wanwado lindia waone namna zengu jovoli leo garambao kana witsi dhamana rimpanu mbeshe ebana ngamonao kana leo rimpanu mbeshe nyimlo banu mabozim henye kamransi baba nunu inundi nijovira marema zitsohe ndarma yensi marema kadha sheni mbarugo ijuju sone serikali mtsisora mbio mtawo mndo pamwebeha leo nyimlo banu mride yao kabangari sedi yao serikali ngarambao jao na mketa yari maudu ekowandu wanu maudu warengezi nje mmunde nogozora mbia shamdu sijema no tsaramla bala jao babu ngamaudu hata mambao kayezi no sama tsakamjori pwezitswa na mrongowe banu kadha ngamsedu azali kadha enye ngarinda maudu mrasi jamba kangu jukoreka shonda pomdu shaitwa na bala hata karako shida jana na msujwa hindi ni harmensi hatu harekera za ndoka na barakarivu mweshi haya iriremewa wa mremao kongo ne pouvoir shaze faida za yonti mzire tsizendeleye beka hini sawa nzoba jana kwa harmensi kama mtukozi malaza ya mtuelewa hata yokabeda bdala adafanya kontra hegala waila mjami puwa wanyi emwe puwa rudada mwiwaha alafa bahayunu ngamjwa bahamwe tsengele mwerenge bali mwevuriza zali yokala wangi yabo kutsuwa hay yewala ya puwa zabarini watu mchobele shayekana huipuwa nokuje kujonda ndazi hawala ikaudu aja waihuna bala banubo sambia ya roha zaliside haja sambia roha waja kililu haja
izo bara tsurengela ya tsurenga bala fanya yesu tia bala shaka jafanya alafu ba balinga jo azali banga manzo azali ya roho na kera ndira biladeza kweli walokana baraka na richobolane shayar mahadisi yino bami tsuono kana leo juzi azalia jebanu SMS ya juhe yambe ukawe jao nga diktaturi nga bajao hanongo ikawa wala kaja kwa jati ya tashie mtuje hawe familia shako jari tashie halafu zenuko zijabange zo flu rudabo kana bala warongo wano halafu roreme koti na wonchi pia kana vama na bala wakana ortese wakana jao ngabo wala kaundu wakauru manuanru wao wakana beze problem wakanizo yokema vama na wala wafenjao ima vama na wala wafenjao halafu leo garanzo jero na kaapa no azali de lomu yi banu azali kadha na mwambeze fotikao mziwano na azali mababu mlone haki mzambe sha ze faida ikawa garanzo jarma enti yo karti dakor na nibeshe wambo hata mruna nibeshe wambo hata miranzi na jamanu yabanga mjokana kwa jonla pizza ngamjoka ngaba jonla makoti ngaba jonla pizza alhamdulillah ngamono farka ngabwanzi hao jao ngabani beshe wambo yende hali kwa sibatabu mruna behemba bati wono juzi ngamira zuki wangu ulo banu hango kana banu mema mjumambia kana kama ndo rongo banu ema ni karibwa banu kanyima la banga ngamjo karadi hasibabu ulona fursa yo kawa bemri edaba hasibabu ndi ebanu wewe zefikira uloni zobanu ekatsomba kawa edaba yabubo kuno shofe na kera deni mnaone sasa fikira za singari jobanu risana rijale zefikira zatu sabarene mtsonjansu kana nyika mnaujo hamba banu ngoti paka mde kamnujo hamba banu ngo paka mne rifemde hasibabu mrunure seze fikira zahe mruna jabanu yabo kan mimi tswata ja shabani karaba nyima la babo jao hasibabu hindi ebani kamtsukwanza mtretano mala basibabu hindi ba mimi tsama fikira zahe nonese we urema ukoti yokabalega lawa yende pulwa bala ne puati azali zabarindi ni watswaba mruola alafu mruola mrano ero aba mrema koti wambe kudhulumi wambe jambija shabana azalinde mui na bola ni yaipua ikilura kabo kajarengere levu yafanya ibanga manzuri keda wanda kana baraka shabano tsokari kebanu mi rike mwanzo abure yokanga maruko eshikomo shahatu wotu ju hanza mdubure wotu ju inga mdubure ngarizwe nao kasina nyasiri rongo banu na wandu walo banu sushindo rambwa kaba ndu fulani yetso ni inga bure shanda balabwa beseba la olao president dobi Selma Cheki amjokana banu wengu tsona bandabo shana tsofa ritsimani bederele waono banu kasina nyasiri lo banu jokana bale katswanza bwe matsone mwanyanya gasina lo banu ko hata kwangaliao woko tsonza bwe matsonga limwanyanya ibenge yo kabati mru shida hawe mru roho yahe okahena mrugende namna ya umba hedi mrugende namna ya roho yahe yerohombi yahe zetobia zahe nezuruza ikalongo mrugu jono kana uibane he mwana hangu haubane he mwana mahangu mtumnyenga bure mlapize ni mnyenga bure ni mwabeka we alandabi yumana yamru ndeheli ya roho yamru kabati shida rejeze mru baneli mrugende roho yahe yemzazo jono kawibane he mwana hangu mwana mtabaraka emana hacho jabaraka utsensu kana ngo jizbiso usoso ni mwangu kewa hakena baraka ewekena rutsondele namna yinu ekanga mono kanu maesha yo karikeba nurutsono pulana no besheana no jusare wamba shaka mono kana ngasibanu yabola dimehini mro neseze fikira zahe msijemri ni kaujizi banu baka mtsina garanti mjuko ni kao banu yo kamaudu shehanile waja mungu zonru wala ili hifadhi kumar telekomu wanugo johamba banu mprofite abo okajika mprofite zinjema shanyi wana mnarongo ya jaru mayensi mbeza haraka mlebala mwangaro wanu wako tsukubani alafu mjunda baka mtsungo wa dea banga mrono malaba siru mwa nure rongowa kamtsukubali nensi ja yebo onoka ngo hono dabango wamborende yakutawa kujamba kana bana singa yanza mpira shamba kalimariamba kwa tsuyanza yebo onoko yensi ngwanza wo salakatisha kwa tsuhanza makalima ambayo yakutawa kwa kwaje msamiza za mvu shamuge juko enda hataba hanga mjuka mshamdo wadea eba kanga mwade yao awende sawu juko jamvuodo watu wazali salama nafsi kama banze eba nekale wanga mabao ka azali mwende sonai mwende atamkamshia marahia ngamboka ngomononi malaba kwa tsukubalizo mabao halafunga mwade yao tena mabame abana rudunga leto enaridunge balo kwa tsina haja bane kamle mjambo kana tsono bandhi ya wanrua jusujuzi wakahamba mikandami
narendele kada mise tabu na zenjese balonga tsuko mwangaliani ina zenjese wawana ina zenjese yabaka solution ko daho yabo yodomano kao na mtse strategia uvira banga tukama bangano bamo keni cho jabanu rongo utsoda hizo fikira kamjumla pizza hata keni cho jabana baje kamjumla pizza shairo yoketsina tamana mrala pizza mrala beja shara mkerani surtout do rongo bana mbokana wanu fulane kana banyi mala babu ngamjukara mkabatsulo na dura trete mruba no ka utrete mrudaba mtsoda sabana ya jore deba ba ya bori hundwendi ka ujaula pizza bakutsura pizza hawana mabilo kabanze mvu ane mrumenza mvu sofi de mru adabla haki shabana ni mru adunga salwa kajahana mvu hawe mru kwena kufuru de mru adabla haki mathalan shaba mru adunga azalo kubaliza fikira za mu adaula hawanzo asaidiensi balaka jana kufuru mkeradhi ritsi wasulibanu tsabo kana haina mrafisirahe baba ndiri jabano haina mru neseze fikira za hahe risaidiensi ya hatu heki asirjo shinda haina mru neseze fikira za watukufu nsweda hule zema dazanimi sabanu ejukanza bejawo tijija ngujo johamba kabati mru yazilwa ndungonzo ade mruna de sha uwalo muhimu dawala ikongwa hoba nwero ngo hamada si wadombo kana ekakutameze fikira za hangu yabamjo heya nambo kana jao haweka swamba kaweda bawe jao hasibabu so hamba bahwambiwa so lapisa bahwambiwa jeruon yo kabaruwe ngo kana banu kamundra dedaba mtu yodazi okabala dawla haki wonenza mvu shabala ni mrukubala zali balaka jahana mvu tideliyo hawe mru dawla haki uju chara ze hanyo hamba shabala so dawla haki kana uju chara ze hanyo hamba amkeradi mnatija do risiza wandu banu na nakomateri tsawala waki kariba nunu starabu na tijinrini keradi ni mruga zifikira zae indetsia hatu kabatsi aporo mabanu yarakiwa tare mamrumbe shamru tsobe me Facebook atale mewa wandu mono daba sefini kwa bacha wandu daba ukabaru daze wandu mtatamu ru babamru famiza wandu wecha hukupe apre uhuru indi wonde uhuru indi wadamu wamlapiza uhuru indi hiyo ndugu leo kana 2022 na 2023 hamam swele hata bahiya puria braje bana rikio amjo wonadaba amjo finjao amjo lapisa amjo bajao wejao alafu ba shakwati mru raparona fa director banu ya haji banu ya lapisa mrata ya mamru chano chokamnu gutsohamba bwa yajibiwa yambe kandi heli yazoea yojo kumjini hao mrani hao ni banu aliyo hada mru heli yanzao wenge mimi narkera direche ngoni ila aminukana haina mndu ngene fursa jabanu yonesa zifikira zahe iju kwanza de mrina de watukufu ngamtsa usamaha surtout de mwana ma tukufu Kasimu kana emana nanchi yarumwa emana makasimu do kana etepa ya ho hinunge getsabalia haku ngero haku wengela de mana narungwe namna ila ekangono kana tinji ya nai harumo pado hao kazindugo za jabangweni intinungo ikao hukadaho ni hufanya rongo rijarizi shi yarimi ban rapport de sujet shainu ngweka ngorambio banu ngarudungao ngarwishiliao wengabala dima ngorambio lazima rijibu lazima sirlo banu ribabu hao banu runde wakati riusaidie fikra haram hadi samada yenu kana rejeni ngoni odwa celestila hautsa hinamna ukawe webanaho yenu wiwane mfiani utijimenye sura yaho uone namna kujoshido vire rawere mtwala kaho ili zanunguzike baba mkomori yaujiba na boti karadhi ndo kana baraka ngalaza video zao fanyao mracho fikiri wala dobi wala soprano hafanya mnairi wanwenji wadunga wakamkomore mjiba na ndogwe madazila shelu juja banu kwa bonongo ngono kamina 23 persona 24 haunsujo kaende bala hundo jinayo haukana ngarambao ndongorju shida rijokowe sheka sijaba nsabati na mbulwe makoti nsola honzi alitsetso ndo makoti yangu yana mbulwe makoshi yana mbulwa ba hujo tijo parsa bese nsujo 23000 ya nsujo wakamkomori yujiba na boti mange mwanama mtukufu amono kawe sana mwanama amtuona kawe sana Swalih mwanama amtuona kawe sana Irshad mwanama haumbaye mwanama amtuona kawe sana hanama ibenge hapo lazima ni nubeshe mna message ya ukana karadhi zangu zinu wedewa zitahe zikemfiani ili waunde masula ba komori wanungwa jibao gojoba nu ambaje woteshea na wote na gojojimenye surwaya na wewe sudokana kutimro lola shangwa nzo maudu jivumbishi haya kaka jakiri yabo utsemru mshimra jina wendiwa mlole uyeshe amani
na ubushiria bahati njema ihujuka hela kama wapenzi au Mwenyezi Mungu ajalie waondoe islahi hadisi hamada yenu watukufu tinjia mada ya bili na de mada ya he Comore Telecom so sasa fikira zangu kama aminukana uomru tsuwanzande bure shanka batsi mru swele ukana Comore Telecom ngendo ya chufu abala dhima bonde solution ya ukawabunguzo wandu wakansi ya mtudo kawa watu wabai sha wakansi na mahadisi wahunda namna wahunde solution ya wandu wana shai twanzazali ya kumjo itretenai ya wabuka walao jao zinti nunguzava zinu wikao johari hazifanya nokabatsi mru arakiyo mono rikavala ngaramba ukahumedi msedie hahuzu ye mwali alorikela caution lazima haina wandu wajo warenge rongo haromansi warenge arudhi wafanyahazi wote wa caution geseila wajona waibira commission wakati wa hadisi waono wareje wajawa dungu ila projet hao yonde hono domala nonsi pia ekale ngaramba ukana hatwa 3 miliari yabo hahulu ye mwali yono go yandabo ekale o ngaramba hatwa mashashi sandepa hensi hatu kensi hatu tsinsi rulo na marongo lazima zenungo zidwenda hambabi ebenge ngamtsa samaha haina namna na njia banu ngamjoka na wandu tsofikira nzima lazima wajundea wajula pizza kwa jamba jausha mana hao salamana se kama wabenze benge abo kana bishironi hero mana ni kaundo milioni nyonsi pia kama wabenze Mwenyezi Mungu ajalie kenamo baikanga sina mo ngarjo barede zana yabanga sina mo shekarifu yabakana rode zana benge abo na taratibu zengo zinu ridobi misezi twaza hatu iri aminukana haina mwana mkomo ngena haki ngene fursa ya jibanu ya onese zefikira zahi ngarjo na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.